pen kacu papon nang setong dun Karbi Anglong West Karbi Anglong pen nang setong dun man kedo jurnalis korte di doan kan kecil sini lihin pen kadong pipa jerba kadong si bini nang litumhan dak nili nang kehang alam tege lah hello je non kewangji 18 Lok Sabha ada MP election aparman Bharatiya Janata Party him pename Karbi Anglong West Karbi Anglong la pen di Mahasau la district ke Thompen komara phansi tiket pinaima pinang nema la solam chingwai chingsai pen Central Committee Tiri PMI Bharatiya Janata Party JP Nada ke hai lapen Rajik BJP West Kolita aka hai chungching wai chingsai pensi ilitum akor telo manpeng kedo Karbi Anglong Autonomous Council Executive Member Omor Singh Tiso Phansi non ke wangji MP election hutke Bharatiya Janata Party candidate mate tiket pipon bo nasi bangso huthak along etheni nilihin pen kaning jeji phan kachisik do nasi la solam thebang Karbi Anglong rat West Karbi Anglong rat di Mahasa rat long anta nili kamunthi nili kanungje nili ge klem kang tong alaman tame nang litum a media hoi pen nang litu a medium pen kapali ji phan si nili munthi pen pini nang litum phanang hang lasi Bharatiya Janata Party kedam tangan ni Delhi long kapangda Karbi Anglong aparman kewangji MP election aphan candidate ke jongpon akahai Omor Singh Tiso phan lasi alang liphan jongpon det penapi nilinon MP doilang lasi nilihin bentame party tumpen siddhanto ken decision ken aputhake lilihin bentame kahili donji thangna tawe lapen ining ko alam tawe alang liphan kyong dung abot pen ke damtang 2019 aningkan niligi turut North East ang bong ke high percentage a hisab ke ongnai lo near about 250,000 250,000 abot pen sin lit lo lapen la bang historic afrang abe pen na prang MP ke man ex MP Biren Singh ti ex MP join torong pi etum tame high tu tame 1 lakh 1.5 lakh la son pensi lit margin nongtan nili gitor arai lakh avut pen lit margin ke long lakh si North East long ke percentage pen ini di long nai lo la sinono phoy bang ke jehetu India angkan pitame Bharatiya Janata Party aparman Narendra Modi Prime Minister ke claim ke dam ke mei sena jok atumon ka chelar ke piklo lapen all India kaddo kawe Bharatiya asotom tame nom phoi bang ke puthot Modi phansi batai ke thom horun ke thom Prime Minister India Prime Minister apa chuji phansi chisik dinglo lasi ke highway ko dak Karbi Anglong di Mahasau lapen West Karbi Anglong candidate Omor Singh Tiso tame high ke highway bo dak acquisition sevelo no doubt Honda kawelo ten ni to matar ger bang lailo pini press ki binang ko press meet ke dupa do main audeso lailo nilikuan ma percentage sapen highest ke long ke damtang 2019 nono phoi bang ke ne about 3 lakhs margin pensi pa haiji pula so target pensi pini nili nang lito mang no nung jelo lasi ahok lo nili hang dun ta nili long le dat pun nili ning chupong chupao nang tum si ka chini lo non ke dobom ki khibom MP lang ajak tu minister lang minister tu menta tiket long le atumi het adak meeting lang dolo Protima Bhumik Tripura pen lang lita central minister la ta tiket long le anta party aka matumi bang dak bang pensi
party leader no pen cingki cithan padolo son tek thak taksi ramesor tili talo nang tum cini lo alang lita central minister lo anta tiket long le lasi tiket long le det pu ining chopo yi pu alam the thang nat tawi te MP tomhan prime minister hin pen rat along kame paklem pe kisuman adai topi la so dai to na tum cini lo namo app pudo sorol app laga party app lo namo app polong MP la pen minister tomhan tame ajak akam paklem do te la so long bang nili bang pak hidung cha da yo ni si tu party tum tame bang bang sai lo bukali lo anso se metu sanangi lasi nong phoi bang tiket ke omo forensing me phan pinang lo omor sing ti so phan le pinang pusi alang li tum bang so kimisen kamata ke tek dam long pen si alang li phan pilo lasi da ke ni di mane dimot avelo nili tu di kontroversi avelo si alang li phan anso se nili ko ama ke long la pen double ka palong tu ye phan si non tum BJP party pu is karbiang long alang li presiden ka hai dolo pen pu general secretary ka hai dolo pu alang li tame dolo lasi ni tum tame anso se non ke wangji April saklo padu panji bangso MP election hor bangke tim karbiang long chini lo tim karbiang long nang ke japon itu ngaching hon man ke do karbiang long ton mas council CM Dr. Turam long hang alang li pen ke japon itu dode sangse aju pupe analo pupe sontak taksi Assam chief minister Dr. Himanto Biswa Sarma karbiang long la pen Assam ohoma long non isi kaching thur isi notun eta guti kipi hadi isi direction ipi asi lahai kadu theklong si non ohomarat la pen karbiarat tame Bharatiya Janata Party phan guthot aning chit hidu pen non ke wangji MP election hor bangke ilituma candidate Omor Singh Tiso pan si piwek popusi nilining the la pen chuning rilo je non ke BJP sarkar bang det pen Narendra Modi prime minister ke do pen da Assam long tame Sarbananda Sonowal la pen nor bang ke জনপ্রিয় মানে মুখ্যমন্ত্রী ইন্ডিয়াং বংকে অসমত দেতালং অসমত সরকার মুখ্যমন্ত্রী ডক্টর হিমন্ত বিশ্ব শর্মা আলাং লিকে ক্লেম কে দাম খাচিং থুরামু আনাত ইলিতুম থেকলং ল লাসি লাসো আগতি লাসো আই স্পিড বা মোমেন্টাম বাং কন্টিনিউয়াসলি কাপাদুজি পুলতে কার্বিআংলং তামে নন ফয় বাংসো ইলেকশন বাংকে বিজেপি ক্যান্ডিডেট ফান্সি কার্বিআংলং আরাত ওয়েস্ট কার্বিআংলং আরাত লাপে ডিমাসাও আরাত তামে আলাং লিতুম আমুলো কে থেটান la bohumula la sobut ke valuable vote bank ke litum BJP ya candidate Omor Singh Tiso phansi piponang popusinili ninga convention ning ri parawalam acha sir okay moka nangli pulo nangli hala pini namo ya puni pini ba MP tim giklen nei kidam nei long bang nangli bang unde chat lo ante da non kivang itu dunji bang candidate eftem place tang lo na so candidate bang kin karbi anglong ara la pen party panang li pen a first answer se kam claim thegi ma panani ning thedo si tim putang dar pathadi kidam tang ning kan phoke nili chali dong lo parliament no la sinili ka chali ke thegron an bang non elitung akimia candidate highway po candidate mone formality chana la Omor Singh Tiso alang ni long ni bichara dong po pulote nili ke claim mone ya kam ke alang li claim mon po la hello ning theke Choklo kayak di.